Совершайте денежные переводы с электронного кошелька DC Next на все карты UnionPay в Китае. Dadosh, assalom. Vaalaykum assalom. Shmo nag'izmi, durustmi? Tu navunda ovozatni buyurtgan. O'ndi korxona qalalamashadi. Va sekretutka kim? Sanak, sekretarka. Ha, sekretarkami, sekretutkami, говорит, вайба pat-patni kunat, matishim ekanam. Yosh noska demonit, a sima demonat. Tu namontmi? Ha, ne, nemont, ma shmo energetiko vada. Marco Polo budasmi? Ani siyome. Nazmi? Ha, nag'iz dadosh, a darsi pravo umdosam, говорит. Хемхи дарсаш nag'iz, ma хемхи xursand dadosh. Moshin prometidmi? A darsi pravomi? Xayrat, amin. Женский группа бронда тя хондамонданде. Ganda xursand dadosh. Ha, tamom kun, Xudo xohlab moshin. Диде меброем. Lekin я тут savol тями атбе. Ha, chi? Право хондаску. Коробкичка автоматками я механикки ёкирсин. Avtomat? Avtomat, да? Трубки автоматта чанд пидалаша? Dutta. Пидалаша. Якташчы? Yaktash tormoz, yaktash gaz. Молодец, ёткиштасы, а? Dadosh, ma hamışı medona ama yok giftam же. Ana bu yaxta savolga go'sh kun. Agar bir hafta olsa ginde, hamon dutta pidala. Barobar zerkuni zemesha? Dadosh, ma hamışı xomdagi, hamışı medona. Dutta pidale yak bora zerkuni daga, moshin xudja xudash screenshot meknad. Screenshot mekuna? Zarar. Agar men dutta pidala yak bora zerkuni, afchi xamdi istodagi labavoy bir screenshot mesha. Avtoga diga javob dars bermaydi. Screenshot buda. Dadosh, говорит, на бушат. Блокировка мекнад, мете мешатки. Транспортная компания Amonat Cargo доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Amonat Logistics.